teman-teman, kembali lagi bersama kakak di Lucky TV. Kali ini ada boneka Squid Game teman-teman yang ingin memakan buah-buahan. Jika dia memakan buah-buahan, kira-kira berubah menjadi apa ya teman-teman? Tolong dibantu ya. Nyam 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 nyam. Wow, lucu sekali. Squid Game memakan anggur berubah menjadi ondel-ondel Betawi muka merah teman-teman. Kita lanjut lagi yuk. Nyam 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 nyam. Lucu sekali teman-teman. Setelah memakan buah pepaya berubah menjadi engkong ondel-ondel teman-teman. Kita lanjut lagi yuk. Nyam 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 nyam. Wow, lucu teman-teman. Berubah menjadi Ipin memakai peci teman-teman. Nyam 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 nyam. Wow teman-teman, berubah menjadi boboiboy listrik teman-teman. Kita lanjut lagi yuk. Nyam 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 nyam. Jangan lupa ya teman-teman, jika kalian suka video ini jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.